Lions Gate ukibona amarembo y'intare urumva umenye yuko agiye gushya. SF buna bateguye. Noneho iyi filime na film engine. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya aho ari, arabikugarurira akagufasha kumenya niba ukunda gukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahoherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima. Akoresha imbaraga z'abakurambere aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, diabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. Dutangira ahantu hamwe Scarsdale muri New York. Urwo rw'abakire hari uwazaga kagabo kareba nabi shawaya ni mu ruturo. Kagabo kareba nka Sanderi Boso. Hano mugenzi ari mbwa yitwa Bullet akabwa bwarishwe n'inzara akamusire bendi. Rosa, let her out please. Rosa sora Bullet yimbwa nayo ni itabyibuha ni yitarya. Cyane umubweti hanze. Rosa toraterwa nde Bullet. Prozac. Iriya mbwa rwose Prozac nayo ni ikibazo. Rosa sohora imbwa. Bugiye hanze Bullet. Kumbe hafa. Kagabo kareba nka Sande. Kagabo nakicanyi. Already. Yewe umvagira vuba. Mugabo yinjira mu nzu. Mudamu. N'umugabo we. Wa munsi umwe. Kagabo karariwe shawu. Kumbana na makuru maracicikana. Mugabo amaze kubivugana. Riboso arangije afata telefone ya wa mugabo. Ntumbaze ngo yabahuraga iki. Mugenzi ni kupure abika telefone. Kila arangije byagarukiyeho afata essence. Menjira mu nzu yose. Izinebe mugenzi akenshi nimbaho ziba zihita zifatwa. Arangije ajya mu modoka. Kagabo kareba nabi. Kagabo kareba nk'imaga. Mugabo yarashaririye. Yasize atwitse inzu banyira yamaze kubivugana. Kumbe ya famiye bafite akana kagakobwa n'umugabo n'umugore n'akana ka bari gakana nako kari mu nzu. Je ne connais pas. Filime yiswe nde kanure cyane isengesho ry'umuhigi. Ni bwati ntuvuye kuri ya famiye tugaruka hakuno muri Montreal muri Switzerland. Mana nago nahita rwose niba bihaha bizabora byamaze. Hara mugenzi arubwana bw'umukobwa butatu. Dore ka kana biciye ababyeyi ijoro ryashize kigira hakuno muri Switzerland. Ubwana bwo amafege ku ishuri. Ella. Did I send you anything? Esa bye nakino bakoherereje. Bwana bwiye muri Nterina. Is it him? Yewe ni sheri wawe niwe. When? Ari maranza ko twajyana kubyina ryarize. Iri joro. Kana n'imyaka 10 n'ingari ko ngafite boyfriend. Mbaburetse nyuma yacu. Umuyobozi yaraje mutatse matabi. Baraje bwinjira muri classe. Mugenzi ngo sheri wako ari maragasaba. Film Engine Entertainment na Vondo Entertainment Vulgar Production. Basabye ni huta. Engineer Senior Film Fund na Screen Yorkshire. Ushaka kuvuga yoko shire ibyo kubishaka tu. Opfa kuba message yatambutse. Ibintu mbaza rero simbizi. Kwanza cyazanye gasuku wasomera no kubasobanurira. Filime yiswe Hunter's Prayer. Isengesho ry'umuki? Ry'umuhigi ahiga iki? Filime mwabibonye. Haruwazaga. Uyu mugabo amaze neza kuri yitwa nako si ngombwa amwibuke muri filime yitwa Wrath of the Titan cyangwa se Avatar. Mugabo uvuga amagambo make. Mugabo arangije hasindamenya yishwe ne ko yajaza ku mashini. Yararangije kiramo hano username ashyamo na password hari byo yinjiyemo. Umugabo arayinabona kakana ka ya famiye kitwa Nato Ella myaka 16 location kari muri Switzerland.
wavuga Sweet Zarandi uko ubishaka. Baribonye izina rya filime The Hunter's Prayer, isengesho ry'abahigi. Buriya nanda buri muhigi wazagira isengesho, nanjye reka kubera umudomo nanjye ngira isengesho neza ntago mpegira ku munwa. Hari uwaje arakomanga. Mistress called. Ella Hatto is to go to her office. Umva directrice yahamagaye arashaka mwana muto Ella ajya mu biro bye. I think Ella's still in the library. Nateka Ella kiri muri library. Tell her Madame Rossetti wants to. Nagaruka umubwiye ko Madame Rossetti amushaka amugere vuba. Directrice yarahamagaye kanuza. Urakoze Mimi. Danielle probably told her about me smoking. Kiriya gikara cyarimo ngo ni Daniela nicyo cyaduteje directrice. Arakasoma gatafari cyatuwaye ntungo matabi kumanywa niyo mpamvu. Me. Sheri wanjye aranegereje kanoroke iki kigo nje gusohokana na Sheri urebe filime. Akana gatoroka muri Nterina ngo imyaka 16 reba urwara ngo ubwigira uburara buri gutoya bwatinze akana karatangiye kumbe bavuga wasacingaga akana niba gora research araho hafi nika Ella hafa agafata kagare kava mu kigo cy'ishuri ngo kerecaho boyfriend akakoze iki ngo agahamagare urebe filime ngo yakabwiye ngo arashaka bajyane kubyina bwana nuko ubwigira nawe bari butoya karangije kana kwera rakarara kabona hari wagakurikiye kenyuza no mbugore dora atari buca imodoka bwatinze mwana za pariki igare rye hakuno arantu hagenda habera ibintu by'ibirori tayari Sheri sweetheart Nice kuri butari butindi. I'm glad you got here. Mwana shimwe ubwo rero ngo tujye mindani. Let's go. Dore cyangombwa. Myaka ndayujuje. Kobwa natangane cyangombwa. Wara kihimbiye cyangwa? No, it's a New York State license. It's what. Iyo ni state license yo muri New York. Akira karuswa mureke yinjiri. Bare bakamuje kwi Sheri atanga ruswa barakareka karatambuka. Kumbe bamugabo yakomeje kurikira gakobwa. Kinje hakono muri bwate nago byemeye karacanga akaruza 18. Kinje muri bwate batangira gucinya kadengo bagiye kudansinga. Baje muri za kadanse zabo agakobwa nakana ni 10 na mukaga kare kumwe n'umwana w'umusore ni 10 yewe ne konepa ariko biri kose kugaragara mu maso arakuze. Wa mugabo nawe yakomeje kurikira kakana. Twatangiye filime ababyeyi bako bicwa. Bica muri New York. Akana kari muri Rope. Ngabo yitoza umugabo ntaravuga ku filime yatangisha cyane nta nkunda kuvuga bivuze ko bataravuga ndahandi mo ndabira ariko ntacyo ndabitandatu byaye mwa yatangiye ukuri tayari umugabo uyakaje yakomeje guhanga kana maso urebe kana karaho Sheri buretse gatoya duhindure aho turi hano hari unukurukara rw'urubukayo narwo rw'urubukayo zaka rw'urusenegari akana hano hashyushye ndani. Yeah, it's like being in a blender. Mana mbega byiza nishimye hano hantu Sheri. Baniga komeza gukurikira kana na boyfriend wako bari kumwe muri boîte bari bano hano kigikarango cy'ikibukayo byiza ubwo mweretse yisho Maniga ari hakurya. Go back to my place. Turasubira iwanje umunsi turatahana mwanda n'iki Sheri. It's my dad. Kibazo ni papa wanje. What? Yakize kandi papa akoze iki? Hires people. Rimwe rimwe papa akodesha abantu. What do you mean? I mean, Ushaka kuvuga iki? him to watch over me. Papa yishyura abana akabakodesha ngo bajye bancunga aho ndi hose. Kumba agakobwa kamubonye umugabo. Staring at me. Buriya mugabo arimo arandeba cyane maze no papa yamwoherereje. Kumbe hari n'abandi bari kureba agakobwa uyu mugabo arabandi yabonye. I want to go home. Ariko nta muntu ureba. Ndashaka gutaha. Let's go back inside again. Ako sereka dusubire mu boîte gatoya amasaha y'icuma. Twongere twite mu two kunywa. Kumbe hafa hari abandi bagabo bari kureba agakobwa. Mugabo akora mu ikote. Tayare wa mugabo aramutanga aramuhereza. Tayare arabicenye bashaka agakobwa mugabo aratabara. Sindamenya yiswe nde. Afata akana aragatangiza. Dore ngo baratangira sasa. Mugabo avana yakana sindamenya ngo yiswe nde. Kumbe mugabo maze ari umurinzi wa kana. Tugende wihagarara wakana we bakina biroko umuhanda rwagati. Reba filime sasa aya bahise Hunter's Prayer isengesho ry'umuhigi mugabo bavana yakana mwana ari wanted we aya kigabo simbakana tugashyira muri mutu vuba
wa urinde kumbe boyfriend w'agakobwa nawe yinjira indani inyuma mu modoka yinjira inyuma mu modoka Maniga arangije cyane icyuma ndatangira kana karimo kanayigwa sinzi kabonye bica se na nyina tayare Maniga ni umutwazi mwiza aya mani nyangazari kuki bari baraturase mugabo navuga mugume muha muri hasi polisi Maniga charge vuba hasi nakora ibice bari abara polisi babwire baba goze inyuma gatoya modoka irizinga aya modoka imaze kwizinga tera reverse subira inyuma gatoya nongera yangana vitesse araaccelera kana kari wanted babanje kwica ababyeyi bihagarara navuga menshi imihanda yana arayumva bakaritsiye arayazi imbere ye arabaje barasa yabwiye abana bashyira imitwe hasi atera reverse subira inyuma mu koridoro yinjira umuhanda mu koridoro nakubwira cyari da premier for real aya tayare turone biraherahe nakubwira cyari da premier for real rangije tayare bagabo na abatwazi beza gitambika imodoka nuko gifite jipi ikomeye tayari bava mu kagigi binjira za ruyenzi ngabari abishenyi bafatiraho tayari bafatira abagabo barashaka kana agiye kudufata bakora inyuma gato ariko wapi mugabo nayo nava kwizima bishaka imodoka kwireza umuhanda modoka afite ariko yicaye hasi nanjye nakoma inyuma gatoya abakoma gatoya modoka irihindukiza mani nyagasani modoka yirenze imanga modoka irenga umuhanda iracurama tayari Maniga araparika rangije vayitonze tunguza uburyo umwata zayirukanka bigabo bitaragira arimo araza umva ducike urakora bigeze cyero ufitiye ducike arimo araturinda n'umusazi tugende boyfriend yamuvana ngo umutipe n'umusazi Maniga arangije avayo bashaka kwica kwa kana tayari nakuzuyaza hano na buragi Je m'appelle Sergio Cruz. On est vert. Maniga za hakuna arimo ajya imbere yabo bagura telefone wowe telefone yawe iri hehe nawe yijugunye muzano muri wanted mwabana mwe telefone zanyu barimo barazikurura niba iki biri kubase mwana muto yari abantu bakodeshejwe kujya bakwice ibyo n'umusazi ngo arabakodeshejwe ngo bice uyu mwana mugabo barimo aramurinda wowe se uri hindi kana karambaje ngo nibice ati arabakodeshejwe ngo bakwice wimbaza byinshi arebye gutya bona ari imodoka yaritambutse ibaza gutambuka Maniga yitabariye kana nimba we yatumwe nande Something to do with my father? ese ibi bintu biri ko baraho bihuriye na data nimba sari politician hari je papa yaba yavuze cyangwa nimba sari politician rangije urimo urajyaye mugabo arangije ibyo nkoze birahagije nabindi ela tugende mugabo nabwo ati byo nabakore birabaye nabatabaye bwa mbere handi mwimenye irukanka boyfriend yo mugakobwa arako baratangira Maniga arangije avayo ageze aha telefone ye irasona yakira ubutumwa ngo bikore cyangwa bapfi sinzi umaye ubutumwa ngo nitwa Addison ngo bikore cyangwa bapfi mugenzi uyu mugabo mbaza nafite umuryango abo mwereka ifoto y'umudamu nakana mugabo ni bwatinze azinga imodoka arangije aragaruka uyu mugabo nari barakorera ku bwoba enja mu modoka era nujya mu modoka y'ikigabo wa mwana waje kwija mu modoka gutabara wabonye ibintu akora umugabo n'umwicanyi sheri nyumva gakobwa gaciye akenge njya gacu 6 mwana mugabo amaze gukura Please, look at me. sheri banzu ndebe Steve. ugiye kunsiga gumana nanjye sheri
Manika avuga amagambo make ndimo ndagusaba sheri gumana nanjye. Don't get into that car. Kwikija mu modoka sheri. Jewe ndi umusore nakoze 6 pack wamaze. Umugabo aramubwiye ngo atabara umwana w'umukobwa natabikora umuryango we nawe iremuro. Nimba ari ukumutabara nabwo baramubwiye ngo duhite ibikore sinzi byamubwira ni biki. Ndashaka guhamagara polisi. Kana gafite umuteto. I want to call the police. Ndashaka guhamagara polisi. They wouldn't want you dead on half the police in Europe. Ati rwose abagushaka uri umupfu nabo basanga bakorana na polisi ahubwo uburayi bwose. I don't understand what's going on. Ntabwo sobanukira ibijya I don't mbere. even know your name. Nta nubwo uzi n'izina ryawe. Unaitwa nani? Izina ryanjye cyo bujya rero nk'imaga. My name is Lucas. Bayita Lucas. Uyu mugabo twambwiye ngo abikore sinzi nicyo bamubwiraga. Tugaruka hano muri Basel muri Switzerland. You should get down under the Manura umutwe wa mwana we. Ngiye munsi ya kabine gatoya. Mwana runama. Umwana kureba gutyo umugabo maze ari umujunkie. Hano uzi ibintu by'ibishinge. Nimba dayitera za kitapimpa. Nimba dayitera mugomba gusara je ne connais pas. Mugabo arangije aza hakuno. Mugabo gakana tabagwigana abantu bakomeye cyane ko harimo na polisi ubwayi birimo. Ese uyu mwana twatangiye filime yicwa we na nyina sinzi uyu mwana. Ababyeyi be zakoraga ibiki ariko namwe mukanuri cyane. Mugabo yitonze bana yakana. Rero ngwino hano. Banza yitonze bana y'igikapu. Mugabo n'umuhanga aza kwiba indi modoka iyo bararimo bashaka ko hari n'abayikurikiye. Mugabo nawe ni bandi. Uzatse imodoka byo nukurebaho tayari amavuta nari moto. Yagereje iki? Va mu modoka wakana. Bintu byakiryo nagare ngombwa. Injira muri butu. Get in. Injira midani. No, Nago najya midani. and I'm claustrophobic. Ndi claustrophobic nago najya midani. Ndekene kwambuka mpaka mwana we. I can't. I'll freak out. Umva ndaza nshobora kubona nahwera. There are people out there that are still hunting you. Hano hanze hari abantu benshi wa mwana barimo baraguhiga. Gabanya umuto tujye muri butu. Kill you. Kandi baraza kwica. Nyane kwambutsa umupaka batakubonye. Kuko na polisi birimo. Till the border. Umva nitumara kwambuka umupaka ndicara imbere cyane ndabigusezeranya. Ihangane nibura na claustrophobic. Hano hano rwose ari butere. Ari wihangane nakundi. Talk me through the whole thing, so do you mind doing that? Yeah, I love to talk. Wa mwana rwose rero nkunda kuvuga turabica byose turajya tuganira. Nago ndi bufunga umunwa. Mugabo arangije avana mikote. Umugabo nawe ni junkie stick. No mu junkie stick hano ari bishinge yitera kugira ngo arebe yuko takizagabanuka. Urebe ikibi cya mugo. Urebe ikibi cy'ibyo bwenge. Why are we moving? Mako tutagenda ndibiki. What's happening? N'ibiki biri kuba. Mugabo arangije abanza gushaka umutsi. I don't know what to say. Yewe sinzi nicyo kuvuga. What's your father? Mugire icyo umbwira kuri so. Dad. Papa wanjye. Hate my dad. Njye papa wanjye ndamwanga. The reason I'm in this stupid trunk is because of him. Nibyoza kwenda muri butu y'imodoka no kubera papa wanjye. Oh. Nta makosa ye. Karani kazi ko nasi yapfuye. Nta gatafari papa. When my mom dies and he marries a total bitch. Iyo mama byari bute mama ngapfa kugira ngo arongorwe na cya kigabo cy'igisenzi. Nikazi ko yarapfuye kare. God, I hate them. Mana ndabanga ababyeyi banjye ndabanga. Follow me around. Ntabwo abashaka kombe w'iruhande. Mugabo amaze kwitera cya mugo abanza kujya ibifuri. Mistakes. Ati rimwe nga papa bakora amakosa. Rimwe araganiriza kana. Maze kwitera ikimogi. Aratangira. Niho kwicharging atake zari zangiye kumukomagura. Yaratangiye kwikubita icyo atangiye gukonja. Tayari. Karaguma muri butu paka amaze kwambuka umupaka nibagera hirya mu kindi gihugu. Nta kindi kiro gisigaye. I can't stay in here anymore. Nago mama ndi ndani. Ni claustrophobic. Wabishobora. Nago nabishobora. You try it. Bigerageze. Narabigerageje. When? Wagerageje iki ryari? Umugabo bari natangiye kwibuka. Umugabo maze araza ari soldier. Fallujah.
turi mu gace ka Fallujah cyangwa Faluha Somewhere. Watching an enemy compound. ati arantu twisanze turimo tureba compound y'umwanzi twari twitsimbye imbwa duturuka imbere ari mu ijoro He's bugging away. ariko yari miramo kusa nk'iduhunga yasaga nkaho ishaka gukina You gotta do something. He's gonna give us away. ati rwose umuyobozi watangiye kuvuga ati imbwa ishaka kuturaburiza ahaduye akamenya ahantu turi ariko imbwa yashaka gukina nta kindi yakomeje irimo gusa nkaho igenda He comes over to me. iyo mbwa yaje kuziranyegera Trusted me. irananyizera ntiyongera kumoka I slit his throat with my knife. ati nayikase ijosi n'icyuma cyanjye gake gake It just elbow deep in his blood. ati iyo mbwa rwose yaba yamaze gupfa nanjye ahantu maguma iminsi najya nyireba nkicuza impamvu nayishe Funny thing, we were in the wrong place. ati ikintu cyari gisekeje nuko twari ahantu tutagomba kuba turi In the civilians' house. twari turimo tureba amazu y'abasivile tutazi niba ahantu yishe mu mazu y'abasivile So if I can do that. rero niba nabashe kwihangana ibyo bintu naciyemo Drunk. nawe kuba mu modoka ntabwo wabura kubyihanganira ni ukwambukiranya umupaka umwana yihangane aho tugeze nongere kuvuga hano abapolisi ni benshi urazaga gufunga umunwa nimara kwambutsa se tu baciye ku bambere tugaruka hakuno mu Bwongereza kuri Harrogate ari yazaga ku rugo rumwe nara turatembere ngaho New York ngaho Switzerland ngaho England hanya muri sanga no mu Gatenga mudamu yagize ku marembo tayari kubana nakana kitoza imyambi Again. ongera urase askwasi kana saba kitoza kurasa mu gitondo kandi ukomeza urase paka igera upime neza wa mudamu ni bwatinza za hakuno kiraho mu rugo rw'abana ari ngugeramo imbwa zigahita zikwakira vuba Nice dogs. mfite imbwa nziza I think I've seen these ones before. ariko zizinye zimura kuva na mbere They're young. From a newer litter. ati zo ziracyari ntoya ni kuri lita nshyashya house mujya mu nzu urazitegeka zirumva You're not bringing me good news. kanezere ko utazaniye amakuru meza I appreciate that you want to send a message, but this nabishinye rwose ko ashaka kohereza ubutumwa is turning into a major league clusterfuck. ariko ushaka ko ugiye guteza ibindi bibazo birenze I was forced to use outside help. ati byamatirije ko nakoresha ubufasha buvuye hanze Metzger is back from the States. usibye ko Metz ari muri Amerika His people shall handle things more efficiently. usibye ko abantu be baraza kubikora neza kurushaho All you have to do is find the girl. icyo ugomba gukora ni ugushaka umukobwa If Metzger's already taken care of our main problem, we can usibye ko uriya musore Metz ntuza sande yakemuye ikibazo cyari gikomeye forget about the girl. ariko umukobwa twamwibagiwe Finish what I start. ati njye ibintu natangiye ngomba kubirangiza And when we find the girl, we find Lucas. ati nitubona uriya mwana w'umukobwa turaza kubona Lucas sasa agakobwa bashaka ni kagakobwa biciye famiye wa mutipe Lucas ugatwaye muri butu bari kumwe nawe niyo baramushaka ati nitubona kariya gakobwa biratwerera kuba twabona Lucas You've got other problems besides the girl, Richard. ati nyakubahwa Richard dufite ibindi bibazo birenze kuba twashaka kariya kana kagakobwa hari ibibazo bidukomereye Like what? nk'ibihe Her father wasn't just planning to sell you out to the feds. ati ise uriya mwana w'umukobwa ntabwo yashaka guteza leta gusa He diverted funds from your U.S. accounts. ati usibye ko n'amafaranga yimuye ayakura kuri konti yawe iri muri Amerika How much? angahe 25 million. miliyoni 25 sasa bari wabica se wowe kagakobwa wari ko nase w'umukobwa ngo yari bibye miliyoni 25 uyu ni amakuru azaniye Mr Richards Get it back. yagaruza ayo There mafaranga it is. ntabwo turamenya ahari Metzger found something that might make your job a little easier. ati uriya mugabo nizo sanderi boso hari amakuru yabonye ari bukorereza akazi kawe
akira telefoni ya wa mukire bishe. Iyo telefoni yari telefoni ya Martin Hato isohora agakobwa ka Ella Hato. I'll do what I can. Ndakora ko nshoboye. You understand? Sinzi niba ubyumva neza. Be made a fool of. Ntago ndi umuntu ukunda ko umuntu yangira injiji. Find the girl. Shaka umukobwa Lucas. ushake na Lucas. And get me my fucking money. Kandi uzane n'amafaranga ya $25,000 amura telefoni ya Martin Hela nako Hato. Sasa baramenya $25,000 umugabo yazohereje. Mr. Richards aza hakuno n'akana ke. Do you feel that's good enough? Mwana wanjye urabona bihagije? Oya papa. Sir. Ndaza komeza nitoze. Safatira. Nagucika intege, practice makes perfect. Komereza aho uko itoze biraza kukuzakunda. Wa mudamu nawe agaruka hakuno mu modoka. Yitonze. Dore icyo bita kaso. Mugabo aza hakuno. N'umukino ariko. Flash you've got here. Hano pagasi rwamenyereye. Wamubonye muri Manchester no twamutanze. Birahagije. Ariko tuzamukumbura tu. Mumuzane sha. Hano hari igipagasi cyamenyereye umukire. Ako boss. Kumbana afite za mbwa zitwa maguja. Izi mbwa razira. Iyi ni breed nshyashya imbwa zose mva. Ziba ari ibisore. Ibifite imbaraga mu bitugu. Let's go. Omura tugiye kuyigutoreza une nagushwanyaguza kandi bihangane na mafuti yawe. Baza kure imbaraga ifite imbaraga zingana iki? Try to seem like the aggressor. Ati rwose imbwa humura n'uyere kubwoba naye nagushwanyaguza. Mugabo arimo igihano no kwiro kureba. Imbwa ibikomeye. Tayari ni umukire Mr. Richards. Cyakureba breed z'imbwa afite zimeze gute? Zifite imbaraga zingana iki? Ni bwoko ki? Bwatinze tugaruka kuno muri France. Muri Chamonti. Ni Chamonti ni Chamo. Mujyanira uva kwa bamenye bari muri France. Yagarwe. Boni zabasomera mwakwisomeye. Kwicyata cyo kubasobanurira. Tegese. Uko mupinga igifaransa. Sogokuruza ubyara nyogokuruza bicwe n'uza nabe yari umufaransa. Biya yuko umwana igifaransa nzi. Yakureba nkaguseka. Manega yaje hakuno mu nzu y'abandi. Yinjira matyo. Rangije. I've been expecting your call. Nari negereje telefoni yawe. How did you find them? Umundi wababonye uti. Wamenye gutaho bari. I make sure I always know everything I can about my employees. Ati rwose ndi umuntu umaking ashaka kumenya amakuru yose nyene ku bakozi banje. Ahamagara nyakuba Richards. Teresa is still a good-looking woman. Ati Teresa rwose aracyari umugore usa neza umugore wawe. Oh, and Wow. Gillian's swim team won their final. Ati rwose mukobwa we Gillian ekipa kinamo rwose yo kwidumbaguza igiye kugera kuri finali. Congratulations. Kandi felicitation pe. I'm guessing Ella Hatto reminded you of your daughter. Nache ko mwana muto Ella Hato watabaye yakwibukije mukobwa wawe. Why do you want her dead? Hasubira kuchira kwitaka kana kagakobwa. Father betrayed me. Ese yarangambaniye He had to be punished. nawe yagomba guhanwa. He stole a lot of money. Kandi yaranywe n'amafaranga menshi uzetse no kuba nshaka kwica kukana. Ese yaranywe amafaranga menshi ashoboka. Your delay forced my hand. Aho sibyo ko gutinda kwawe wa mugabo n'ibyo byatirije ukuboko kwanjye bituma no I had to send Metzger overseas to pay bituma no yeza Sandra Boso muri Mr. Amerika Hatto and his wife a visit. kugira ngo ajye gusura Mr. Hato ndetse n'umugore we kandi yabasuye byanagenze neza amuha raporo. Sasa uyu mugabo baza rero mwicanye babanje kohereza kujya kwica inde uriya mugabo Hato muri Amerika niya mwica boza Sandra Boso ajya kubivugana kandi nzeke ibyo mbwiye atari ukuri. Aren't you just punishing a dead man? Ese uri muri ahantu umugabo wapfuye undi mu mugabo wamwishe umwana we urashaka wiki. Lucas, do you know how many people are in my employ? Ako uza abakozi nkoresha mu kazi kanjye. If I let one steal from me, Rero ndetse umuntu ubwe akanyiba. what are the rest to think? Ese urakeka abandi bakozi bazatekereza iki? N'umukozi nimba yibye mba ngomba kumuhana kugeza ku ivu byara rye rya nyuma. Kugira n'abandi bose batageza kunyiba bibabera isomo. The message is not for Martin Hatto. Umuntu ndi kohereza ubutumwa nagari Martin Hato n'umuntu Martin Hato n'umugore we barapfuye. It is for them. Ahubwo ubutumwa ndimo nabo abandi bakozi bankorera nabo bamenye umuntu wese uzakira ku ifaranga ryanjye ibyo nzamukorera. Lucas Of such potential, such talent. umva Lucas ufite potential ufite impano mu kwica ako kana bakaba barakivuganya ukagaruka.
A fine weapon, Lucas. You're a hunter. Nuza Lucas, uri intwaro nziza ndetse uri n'umuhigi mwiza. You are a fine weapon and a fine hunter. That's what you are. Icyo nicyo uri intwaro ubwawe. Uricisha. Confused. Ndabyumva muri kano kamwe ushobora kuba wacanganyikiwe. I expect your supply is running low. Ati usibye ko ibintu wakabaye umereza bino biragabanuka cyane. Supply wakabaye muri kano kamwe cyangwa se umusaruro w'ibyo nagutumye biri kugenda bigabanuka bwa mbere nagutumye kwita se w'umwana na nyina no abikora. Nohereza yundi mwicanyi Sanderi Boso. None n'umwana uri muramubungana nka rohombi utankorera akazi. Must be difficult. I'd say impossible. Ibintu bishobora kuba bikomereye ariko sinavuga ko bidashoboka. To find a cocktail of the quality I supply you with on the streets. Ati rwose kuba nakubona ko kutari ibiyobyabwenge ukoresha ndetse no kubigeza ku mihanda n'ibintu byoroshye. You don't know what you're doing with this girl. Ati mugabo kamubwiye ntabwo uzi byuradiringa nabyo ubika uwo mwana w'umukobwa. But one way or another, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi this girl will die. uwo mwana w'umukobwa araza gupfa. Ibyo wigira byose arapfa. You have to know that. Ibyo ugomba ubimenye tu. Ibyo wigira byose aho wajya hose mimi niko na pesa uwo mwana arapfa. Just say a prayer for her and be done. Ati cyo nagusaba musengere ubundi wicara utuze tegereza urupfu rwe. Ndamukupa buri hari ukuntu umukira afite umwicanyi ariko ntabizi ko amva ashoboye akazi. Ati wa mugabo wowe ubwawe uri intwaro kandi uri n'umuhigi. Umugabo aribaza ko bishe se waka kana akakana amafaranga se yibye ko baragahora iki. Ariko uyu mugabo nawe ngo bamufitiye umugore ndetse n'akana kagakobwa. Nimba barabashimuse ryari je ne connais pas. Umugabo mugenzi bimwanga munda aho uzi gufata umwana w'uruhinja akamyaka 16 n'akana nakaziranenge nta kintu kazi. You left me in there. Mwansize mwana ndani. Disi nagatesi nikazi byo agapangira. Uyu mugabo ne bari bohereje kwica ababyeyi bako aranagatabara afunga imodoka. Arangije akazana mu kizu ya bomoye hano. Can I use the bathroom? Wareka nkoresha ubwiherero. Nta kibazo. Hari ikibazo se bakoresha. Umugabo bamutumye kwica akana kari mareba kana disi mama shenge. None agana kagukubone gato keza umwana koko ndamuhora iki. Bure narabicanye bagira umutima utekereza kabiri. Ariko buri ikintu kizakubwira ko umuntu yakoze akazi kubera gushaka amafaranga. Umukobwa yinje mu bwiherero asangamo agatelefone. Hari igihe abagifite wa mutima uteruka mubwira uti ibintu koza naga ari byo. Kana kafata telefone. Umugabo kamusize imbere. Urebe. Shyiramo nimero. Sinzi gahamagaye nde. Hello? Who's this? Uyu ni nde ko yitabye telefone. Kumbe dore mudamu baye telefone yese wakana. Dore ko akana karamagara se telefone kitabwa na wa mudamu. Ukora na Mr. Richards. Trying to reach my dad? Ndimo namagara Paul nde witabye. Martin Hatto? Uri mamagara Martin Hatto. It's his daughter Ella. Can you put him on? Uyu ni mukobwa we Ella washize te papa kuri telefone. I'm afraid I can't do that. Mbabare ntago byakunda. This is Special Agent Gina Banks with the FBI. Uyu ni special agent wa FBI witwa Gina Banks. Mudamu arakabeshya. Nkora na Interpol. What? Ngo? Tell me where you are. Agukene ko wambwira aho uri none aha. I don't know. Ntago mazi. Who calls himself Lucas? Waba uri kumwe n'umugabo wita Lucas. Mudamu afite amakuru yose bose afite gahunda yo kwita kano kana. Yeah. Yego turi kumwe. Listen to me very carefully. Nyumva neza wamwana, listen to me carefully. He's a professional assassin. He's a professional assassin. Wa mugabo n'umwicanyi professionally. Ruharwa. We believe he's been hired to kill you. Umwumva nkubwira ngo nanyizere turizera ko mugabo bamukodeje ngo kwica. Kumbe wavuga bamukodeje newe sebuja w'uyu mudamu Gina Banks tangira kumuteranya n'akana. Yakabeshya garo intabo. Era tugiye kura iyi nimero yawe. Aho uri none atukugereho. Kana tugiye kamera kirahuri. Ella. Are you there? Ella uranyumva cyangwa? Bagabashya ko Lucas. Yeah, just a second. Umba makanya ndaje. Kana kagize mu bwara bamugabo n'umwicanyi ruharwa. Professional assassin. Ella. Ngomba kugenda. Kagira mugoba. Ndakwinjiza mfasha. Ella. Telefone yawe turaza kuyikurura turamenya aho uri. Abona ko telefone yamagariye France. Okay. Biroroshye. Buri bintu byaroroshye muri iki gihe umuntu ahamagara tuvuga ati amamagariye Zamburi, amamagariye BJ, Kampala, Nairobi, Zanzibar, Indagara.
yamamagariye mu ndagara za Zanzibar akana gasohotse gasaba mugabo afite imbunda urebe kagera mu bwoba ariko nk'umuntu uzi ubwajyana ukuntu ureba umwana reaction n'uburyo ku maso yahindutse n'amarira mu maso n'iki I have to get to the car. ngomba kujya ku modoka ntavuga I left something in the trunk. hari ibintu byanjye nasize muri buto mugabo areba akana naseka navuga hari ibintu biri muri buto y'imodoka natayemo ese ko ugiye kunyica urebe cyane hari ibintu bakubwira hari abantu banga umuntu babaza ubusa ati ubwo ibyo bakubwira ariko kuri karabaza se uko ugiye kunyica urebe umugabo ikigabo namuwe koko se ugiye kunyica ikigabo na santima cyane ndagwitana kagira ubwoba hano akajubwe wakamara we gashyira hasi ndakumva utaza no bugorye wagira ngo igihe cyose nagutabariye ubu nibwo nanibutse kukwica ibyo akana disi oya umugabo nawe kubera mugo takisi tangira kumukomagura tangira kubirirana utuntu twuya utuntu twokere Please, you don't have to do this. ndakwinjiza nubikore You don't have to. ntabwo ugomba kubikora ndakwinjiza please ndebye akana disi n'akamarayika hari buriya umuntu wese wakoze akazi kubera gushaka amafaranga hari igihe we ubwe aba atari umwicanyi mugenzi arebye umwana nawe afite umwana w'umukobwa uri mu kigero nk'icyaka akana karamuciye abaye pararize ubwonko busa ngo bwagiye ahandi buriya nunabona n'umuntu uhemuka muri iyi si ahemuka bro akabyara akaguma ahemuka uzamenye ko uwo muntu nta mutima afite uzamenye ko uwo muntu ari nyabingi buriya ngo nta wabyaye uhemuka kuko abazi ibyo barimo bakorera abana b'abandi byakorerwa be akana karatangiye akana karashwiragira uyu mugabo aza bamuhaye akazi ko ari abakire hano mugenzi akana kageze mu gasantere kabona ka resitora hano bya bifoni booth bya telefoni byo ku mihanda karaza umugabo arahinaza n'akamodoka umugabo yitonze umva mwana ntabwo nshaka kubabaza ntabwo ntaciyo ntabwo nshaka kubabaza banza urebe hano gato akuramo isasu ujyanye muri chamber banamo na magazine wa mwana ihumura nta kintu kimwe bugukorere sibyo sibyo alright manika amaboko ntabwo nshaka guhemukira wa mwana we umugabo yabuze uko yasobanurira umwana okay mwana muto nkamubwiza ukuri I was hired to kill you bari bankodesheje ngo nkwice I'm not gonna do it cause usibye abo ntabwo ndibikora kubera ko I can't. ntabwo nabikora ntabwo nakurira imbarutso ndasa umwana nkawe ntabwo byankundira buriya urakarasa n'umuntu ubona ko mwana ahangana mwajya mu mitsi usibye ko nabyo ntabwo yabikwiye nabyo ntabwo ari byo I need to call home. nyene guhamagara imuhira I need to call my dad. nyene guhamagara data kandi nawe ukazi ko ababyeyi bapfuye kera Let me speak to my dad. reka avugane na data basi binyemerere yarebye akana burabwe akabwira inkuru y'incamugongo your father is dead so yarapfuye reba nawe kubwira inkuru nk'iyo mu bihe nk'ibi ngibi ati so yishwe kera akana disi yahisemo kukabwiza ukuri I was meant to kill you first as a message. ati bwa mbere agomba kwica ari nk'ubutumwa dushyira ababyeyi bawe sasa uyu mugabo bamwohereje kwica akana kugira ngo bahereze famiye y'akana message niyo akica Myself to do it. ariko nanjye ubwanjye narwaye n'umutima byarananiye I waited too long. nategereje iminsi navuga ni wenda uwo mutima wo kuba nakwica umwana muto wanza mu biranga Till I killed your whole family. kugeza ubwo kubera ko ntakwishe bishe umuryango wawe abantumye ni nabo batumye ndi mwicanyi muri Amerika Sanderi Boso ajya kwivugana famiye yawe Want to kill us both. ariko abo bigeze muri kano ka mwanya barashaka kutwica twembi kana yahisemo kukabwiza ukuri kana karamwumvira
buranga ibyo mwigira byose shida zose mwa murimo uko mwakena kose igifu cyo nikibura kudemandinga. Yes, welcome back my people. Aracyari umuhungu wanyu Sankara Premier. Uyu munsi nkaba nisanze muri Kwizerwa Arts Furniture aho nje kubereka ibyiza biri muri Kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture, ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me, let me show you this. Yes, kuri abantu mukunda intebe za kwire nazo twazibazane, intebe nziza cyane cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamenaho amazi bimeze gute ntacyo yaba kabisa. Aba intebe za original, intebe nziza cyane cyane ko ubungubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la 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 la, Kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe. Muri Kwizerwa Arts Furniture tubafitiye intebe nziza ewana, za ntebe ku buryo washyiriwa ewana ugiye gushaka umugore niba namukwime ewana, hano ibintu aba ari fresh kabisa. Si ibyo gusa tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri ba bantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro, turayafite meza cyane. Wanaza unabishatse ugatanga commande nayo turayigukorera. Si ibyo gusa tubafitiye ku bantu bashaka imisego, ama bed cover, byose rari muri Kwizerwa Arts Furniture. Ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho nko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this. Ku bantu muba mumaze nko kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki, cyane cyane ibintu by'ubwoko bwa furniture, either intebe, ibitanda, utubati, amasaramanje. Muri Kwizerwa Arts Furniture uraza ukatwereka inzu yawe uko imeze, hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo. Kandi iyo promotion muri zimera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri Kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe guys, mutugane natwe iwanyu tubakeje ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasarabi guys. Thank you. No mungu wanyu Sankara Premier hamwe na Kwizerwa Arts Furniture. God bless. Smartphone yawe yaraguhenze none nguyishyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere. Oya yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti, bayigukorere kinyamwuga. Muri Isatech bakora telefone z'ubwoko bwose muri service zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone, charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri kandi uzadusangana accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Inzara yo ntawe ujye uyihagarika, mugabanza kuza gushaka hano ubungu cenge tuntu tw'uduporezo twa hato na hato, harimo n'icyo kunywa. Kana hano umugenzi akazana hanze, bafite aga cafeteria na supermarket harimo n'uduporezo. Ikanyanga niyanjye nawe urya ibyo ushoboye. Akana sinzi kiri bukunde muri byose ariko napfuye gutoratoranya ibintu zwe bikundwa n'abana. No snacks, tuno tubiswi da akira maniga nawe yiberaho gikomando agasukira hasi. Twaririye mu byo ni aho zari n'umusirikare akivamo yihindukira umwicanyi. Gerageza ubone icyo ufata icyo urya. Ndabone butugiye kwirukanka uraza gukenera imbaraga, ukeneye kurya. Ibyo nibyo wambwiye byo nyine kuri data cyangwa hari ibintu watari wambwiye. Mbwira ko ibyo wambwiye bitari ukuri. Ndabizi mwana muto, ntago nakubwira ibintu nkubeshye. Yifungurira akanyanga se wakana baraso icupa kumba bicanyi aho bari baba tumya habicanyi tayare habuze gatoya guma hasi wa mwana we basira ipo bicanyi bari hakurya muka restaurant sheka buga kwa mwenzangu abicanyi bari hose. Chabitu muriro we, chabitu mwoto babaratsa kwitako ndani kila bamutumye kwicaza akakana
kubohereza famiye y'akana nuza message ni yakica bica abyeyi b'akana n'akana baragashaka nawe baramushaka hano hari wabonye amaraso aha bazawapi mana we hano hari igikoni hari za firitezo hari uwo bataye igifirigo yawe mugabo ni igisore bombine abasore arangije ndasimbera amasaza yamaremo barasa yawe baragigira mugabo ni umwicanyi soja umusirikare fata umugozi w'imbunda n'igikigabo bundi fata mu ijosi akana karangije akana nako kana kumva nabi chebwe data we nakubwiye bitandatu rajomba cyo kirimo papa kana kabona hano urudirisha mugabo arangije anigisha umugabo imbunda akwega umugozi w'imbunda imbunda iva ikungoto imbunda kuri nkongoro kana karangije gacibikari kana gacibikari mugabo niga mugiyenzi wariko kubwiye kila kana gahegagera hakuno kana kila abo batumye aricyo bambaye abuze gato gira vuba ela gira vuba bicanye buzjano ni benshi ndabizinja mu modoka nawe yari muri gengo yabo kabana kana basiga mahita aho ngaho mana we kana kabonye ibaye umugabo yavuga ati umva nawe uri wanted nanjye ndi wanted turi wanted nk'inyanza kimene ku isoko warizo zikora isosi mugabo ageze aha banza parikamo akana yabikabwiraga umwana muto twara nkwereke twara ajya kuri vora ngo twara ajya kuri vora mugabo arangije inyuma bari bamurashe mu itako ibaze umugabo ageze ibirometero magana nibwo yumvise yibuta ko bamurashe uriya musirikare si ikintu umusirikare abungana isasu aha nabona hari agahengere bwe harya bandashe ibi nta musivili ibyo ntiwabyumvise ibyo twebwe abakomando mugabo arangije gakobwa karatwara bari cyiza cyo kwigisha abana imodoka bakiri bato mugabo arangije avanaho igishinge umugabo ni junkie we wirangana reba ku muhanda Are you a diabetic? uri umudiyabetike ko witera ibishinge barandoze se njye ndi mugo pimpa ibi bimfasha gukora ibyo ngomba gukora bigabanya ataki kana kararangaye ariko se modoka tayari .net gonga igiti ayiwe ubu ngubu bari bareba kwitera igishinge Sorry. mabarende kana disi na gatesi bagatinze ntago bagomba guhagarara bagombe bataravaye kana hakuno yewe Dani ni jewe ego akuna gakobwa gafata kapapiye nuza kaza kwihanagura ahantu kakubise umutwe kuri imbere mugabo aracombagira abwerega nawe amusivile barasanga bakigendera isazo etangira kore nibirapfuye apana mukomando barakurasuka komeza akazi barakurasuka rigendana rega mwebwe ntabwo nabwira ibintu twatwarahuye nabyo twebwe mu kazi mama bafata nk'abasivile mujye mwirebera agasobanuye mutuze muturiye akiraho nawe yamagaye hello hello kumbe famiye y'umugabo barayimukanyije ko ntago yashimuswe uyu ninde madame arakupa apfa kumva ko bakiri bazima ariko mukanyije ko igiceri cyose nabo babivugana mama yarindi yewe nta muntu ntago yavuze kana karashushanya anega barimo haye ryitako ariko ntago aryumva ibibazo ni taki hari inshuti mfite igiye nuza kuri gari ya moshi yitwa Dani ariko twarakoranye kuva na mbere
Bonjour. De votre destination. Ya mwatugura mwerekana ibyangombwa tugiye i Paris. Mais apprécie identification. Mwatwereka ibyangombwa byanyu. Identification. Identification. Purse. C'est pas mwana se. Mwana nta byangombwa. I left it in the hotel. Nayisize muri hotel passport. Right, Dad? Sibyo papa. Imihanda ikwigisha kuba umurara umwana atangiye kwita umugabo ngo nisi kugira ngo bareke bagendane. Sinabwo najyana se umwana sigare. Umwana passport ataye muri hotel. Fande mutwihanganire. Tu travaillais en Paris. Tugiye i Paris. Tu es Faransa. Umugabo ati bon voyage. On a dit merci. Mama bwira murampinga ariko je connais beaucoup de français. Wowe bikoze neza tangiye kumenya imihanda pape. Peti yangu. Tangiye kumenya imihanda. Nawe biri byose wivugisha biragoranye pe. Mwana amenye ko agomba gucana ku maso. Mention clients by name. Our firm has handled sensitive issues. Ati ntabwo twamenye abakiriya bari busibye ko hari abakiriya bakansorinze. Gahunda twari dufitanye. Such as yourself. Usibye ko profile yacu yahagaze neza. Hano rwose baba bakoze akanama. Urabona izi nama z'abakire ni ukuganira ku cyayi. Ntabwo ari bya mujya mu nama usanga ibiyoga biracicikana. Kumba kana ka wa mukire Richards. Mr. Hatto handled a number of sensitive issues ati rwose Mr. Hatto yakemuye imibare rwose yari ifitemo utubazo in my US interest. Ariko rwose inyungu twari bukure muri Amerika nazo yazitayeho. Martin was having his own legal difficulties. Bombo ko mugabo ari mu nama hakuno akana kibara gakanira reba inyubako papa. Inyubako ni bwami. Privilege. I honestly don't know if he was making an agreement with you. Ntabwo namenye mbere ko Hatto apfa ariko sinari marumvikana n'abantu ariko rwose amakuru twahaye twatanze muri leta yarahagije. Mr. Addison, rwose uburyo uvuga ni byiza. Narcotics generates enormous amounts of cash. Ati rwose ibimogi ugurisha bibyara amafaranga menshi. Launder those revenues in the rwose muri Amerika unutanga imisoro neza nta kibazo. Ariko twumvise ko Mr. Hatto nako Hatto Martin yakwibye amafaranga kandi ari umunyabugugu. Akana kabonye sari mu nama ese yigurishije imogi buke Mr. Martin ikintu yamuhoye ngo ashaka ko yamuteza leta. How are your school lessons? Amasomo y'ishuri ameze ati? Test. Umva nabonye amanota 90 muri algebra. Kumba kana kaza kuvugana na nyina mu buryo bitemewe. Is everything at home? Ibintu byose bimeze bitaye muhira. Hey, you can talk to me. Mwana wanjye wambwira bimeze bite? Ibintu byose bimeze neza. You so much. Mwana wanjye ndagukumbuye. Things were different. Na ya bintu bitandukanye. Kana kumvira agafunga laptop. Ise maza arakambuye nyina adashaka kuvugana na nyina. What have I told you about your mother? What have I told you about your mother? Niki nakubwiye kuri nyoko? Mother's a whore. Waramwe mama ne abantu bigurisha ku muhanda. Rero mwana yine banyoko yigurisha ku muhanda nagara umuntu mugomba kuvugana. Ubwo mugeze afite umutima mu guca buri umuntu wese mwabyana uko abameze kose ntabwo mbuza uburenganzira ku mwana we. Gatinze muri gari ya moshi. Kumbe manega muri gari ya moshi. Harundi mukobwa wazaga. Manga hakuno nikomangere muri code mugabo bafata kumumetso. Lucas yego. Gakobwa kakubise ubusingizi. Aho ni mukobwa cyane. Okay. Thanks for coming. Wakoze kuza. I was there just once you called me up for dinner and a movie. Ati rwose na indi standby rwose guhitanza bujya mumagaraga. Kumbuye no gomba kumuhandura isasu mwitako. Na atari kabisa. Abizo anagura oya. They say you kidnapped her. Abantu bavuze ko bamushimuza. Nagaruko bimeze nabwo nyashimuta abana. It's all over the news. Bagushyira ku bitangazamakuru byose. Let's get started. Reka dutangire muhandura isasu nabindi. Berekeye Paris. Mu France. Mungone bajya kuri Tweferi. Yajya ni Tweferi wa Manara. Tweferi. Yewe. Use. Rumasha na wamuvanye. Oyi ni mutwanye twa Dani. Maybe you should go for a walk while she finishes up. Ati wabutembera mu gihe Rumasha nari arakemura ibyo ari marakora. Ni umuvuzi gakondo n'umuhandura amasasu kana bakemera kuba gatembera hehe muri gari ya moshi. None Rumasha gize gutya hakuna kana kaje hakuna kajya kareba ifoto ya se bari kumwe Yese mweze ko yaragiye guteza umugabo leta nicyo bamuhoye ariko ngo bagiye nabwo kumurasa
hari amafaranga y'ibyo miliyoni 25. Romasha na Gina nako Dani avuyeyo imuzana hakuno. Walker, s'il vous plaît. D'accord, ça tue. Johnny Walker mumeretse cyo kunywa Slave Blay. Mbona hakana kicaye. Bana mikote ni Dani. Bazana hakuno intugu. If I join you? Hari ikibazo mwiyunzeho. Twicara kuri table imwe. How's he doing? Ameze atese. He'll be okay. Araza kumera neza. Really indestructible. Turiya mugabo arakomeye cyane, indestructible. May I ask you a question? Wareka nkubaza mwana muto. Ego. What are you doing with him? Uriya mugabo murakorana iki? Wumve. Kandi wengo ni magara ngo yahamagaye ngo aza mufasha. That's all I got. Yewe niwe nsigaranye wenyine. You're really fucked up. Wa mwana uri mubazo binakomeye cyane. Is it a schoolgirl crush or just looking for daddy? Ese uriya mugabo ni umukurashi wabo kurashingiye mu ishuri cyangwa ni igisaza mwikundanira? Umva gato wa mwana we. Sit. Icara hasi. Icara gabanya ubugoryi. Help you. Dimbo ndageza kubona nagufasha. Uriya mugabo uramuzi? Think he cares about you. You're wrong. Aturiya mugabo uri mucyeza ko anakwitaho cyangwa se akwitayeho. Wibeshye. The only thing he cares about is his fix. Uriya mugabo cyane atageza kimwe cyonyine ni ibikoresho ndavuga mugo bimufixinga nawe. Bimuturisha. Getting high. Kujya ibifuri nta kintu abatekereza mu mutwe we. Oh, what is about? That's all he's all about. Ati nicyo kintu cyonyine mu cyo mu mutwe we nawe gutekereza. Always was. He's a junkie. Uriya mugabo ni umujunkie. Always was and always will be. Umuntu abaye umujunkie najya hinduka. Always was, always will be. Umuntu abaye umujunkie najya hinduka niko bihora. And I get it. There's the thrill in trying to rescue a man. Ati koko birananeza umuntu kuva ko yatabara umugabo ariko. So exciting when you think. Sinzi biri gutekereza. I were to awaken something good inside him. Sinzi niba wakoresha imbaraga zawe mwana hakaba ari ikintu kimwe cyiza wamwibutsa cyatuma yitekerezaho akaba yarekera kunywa mugo. Believe me, I know. But this is not the case. Nyezera wa mwana usibye ko muri kano ka mwanya ntanga ari cyo gihe cyo kubafasha umuntu ufite itaki ya mugo. Ntabwo ukeneye gutabara ubuzima bwawe. Sad truth about Lucas. Ati uko niko kuri kubi cyane kunababaza kuri Lucas. Wherever that was good inside him. Icyo ntabwo ikintu cyari cyiza muri we cyose cyari kiri muri mindani. Ubu umutima mwiza cyangwa iki cyari cyo cyose. Died. Long time. Ibyiza byari muri Lucas byapfuye imyaka myinshi ishize. Kandi nta garuriro rihari. Not for you. Ntabwo yagarurwa nawe. Not for me, not for anyone. Nta n'umwe ari nanjye wanamuhindura cyangwa se umuntu wari wese umugabo ni umujunkie. Ni umupfuri ugenda. Abantu bazi guca iteka. So if I were you. Rero iyo mba ndi wowe. And had Richard Addison trying to kill me. Ngewe ari gibizi ko Mr. Richard Addison ashaka kunyica. I'd take this. Nakakiriye aya mafaranga. And I'd run. Usohoke muri gari ya moshi kuri station ikurikira wifatira indi modoka ucomoke. Arakoshye. Urebe filime gakubise noza amafaranga nari amayeri jane bari amadolari ntago ndebye neza ati yabyiza waviramo kuri station imbere ukicomokera. Uko Addison Richard nashaka kukwica wa mwana we. Kugira inama nongere kwikurura ku mujunkie. Kumbe junkie man hakuno. I feel good. You did it. Bimeze bitasemeze neza. This isn't even your stop. Wakoze akazi keza wakoze. Bombana muri gari ya moshi kunabwira abantu station bagezeho bana ya Kabunda. Lucas natekerezaga. I'm thinking of this. Waratse tukita mose. Kamwereka mugo. Murushingi. Uyu mugabo nabararezona umuntu ushaka kunjyana ibifuri. Reka twitere mugo nka kera akira wibanze. Wibuka aya kana amafaranga niba ari amayero ijana bari amadolari ijana ngacike. Umva mugo ni zahabu ku mujunkie. Abari nka zahabu akana kaze ku indi station kavamo ngo bakagira inama. Urebe filime manigare umuntu umuzaniye mugo era arihe wa mwana. She's in the dining car. Ari muri dining car. He's having some food. Ari mararya. He's fine. Ameze neza. Erega nawe mfata ibihe byawe neza iteremo. Umuntu mpaye mugo akana kasohotse. Akana kasohotse. Mugabo arebye umukobwa itere aramushishikaza kwitera mugo. Come on, your body wants it. Erega itere nta wundi muntu ukeneye hano mugo itemo. Urebe. Do it so much. Ariko se nikituma unshishikaza kwitera mugo urebe mugabo. Come on, your body wants. Na umubiri wawe ukeneye mugo. Why do you want me to do it so much? Ariko se ko umuntu ushishikaza kwitera mugo urashaka iki?
ndebye umukobwa. What is this? Ubundi ibi ni ibiki n'uburazi n'ibiki uri kumva ngo nitere? Magic. Ni maji. Pure maji ya nyayo, pure magic. Tangije fata igikobwa n'ibiki bijya mbere. Bwira. He's put a brace on your head. Addison yashyize igiciro ku mutwe wawe. Who's out there? Ninde uri hanze? Sandra Boso nawe ari hanze. Amenya ko amwita nyuje so abana yano hanze. Kuri station aho mugari yamaje aparitse ngo Sandra Boso ni hari. Aya, kumbe dore Sande. N'amafege. Sande ni fege rwarambikanye na Kanyanga. Bitakana. Yeah. Waiting on someone. Hari umuntu utegereje mwana muto kumbe umwicanyi. Hera jya hasi. Tangira kurasa kuri Sande. Tangira kurasa kuri Sande. Kuri Boso. Oh. Kagabo kare kagize ku mwana. Tayare. Maniga aratabara. Sande mafege. Yarafatiranya kana. Sande mafege. We n'undi mwicanyi urenze. Lucas. Bonye gari ya moshi miraza. Ambukiranya. Baryo gari ya moshi itambika. Sande mafege abuze gato. Che. Yewe. Nasafande urambaza iki? Nganda. Yitonze. Sande yageze anabona police. Bika kabunda. Ari munyamunya. Abaturage ni nyinshi kumvishe kurasana. Sande mafega vayo. Baza kuno kucyambu sasa. Hano abara barobyi bindagara isambaza oburabe English channel. Hey. Mugabo yafasha ko ni cyato. Bari muzagire connexion. Aryo burabe babara burya yanabwo ni boro zo mu mazi. Bakumwanda singa mumenya sikyaga we. Mujyanira umyumva babivuga. Konajyana iby'inyanja se. Meze neza. Ngo kapfa usibye kwazo usibirebye situation ndabona kwepana n'amazazo ngo meze neza. How do you do it? Aho ubikora uti? Karakara mubaze. How do you kill people? Wica gute abantu? Aho umwana ati gute wica abantu? Hari kintu umwana kubaza nawe ukinenga mu mutima. I mean, it's a job, right? Numvishe kari akazi kawe nyine sibyo? Someone gives you money. Munagwa amafaranga. Says murder this person. Kuvuga ngo genda unyicura umuntu. When you do it. Kagenda ukabikora. Mutima ukuraye. Rangije avana yimbunda nawe. Bana magazine iri muri chemba akira hakuno. Se bishaka kumenya se. Kira fata. Amata bunduki mboni biraremereye. Kana put that in there. Chirimba ushira nuza magazine mu mwanya wayo. So shaka kumenya uko bigenda se. Aya matsiko nyakumari. Pull that back. Kurura iyi nuza slider usubiza inyuma. You hear that? Umvisha kanu? You know what that means? Osho bisobanuye kumva kanu gabiza gaturika. In the chamber. Bivuze ngo isasu ryamaze kwicara muri chamber. Bamaze kuloading. That point. Ubutunga rero. Nana ifashe ngufashe dusi igisokozo cyangwa kijumba. We tunga ku muntu ugiye kurasa. So umutima ukomeye mbaza aho tukura ngaho rasa. Ndasa nyine. Wambaza mu mutima ukomeye tukura. Ndasa wabimenye. That's how. No kubigenda. Natwe bwa mbere tutararasa umuntu kumvaga ari sakirirego. Ariko ubu twabaye inyamaswa.
buri muntu utaranabaga n'inkoko biriya hey amaraso ni ikintu kibi cyane noneho kwica umuntu rero wa mwana we bagatinze kwinjira Leeds England arabazaga abagabo sha baragenzi ngaho twite Zirande ngaho France ngaho England baragenda koko baciye amazi kujya binje England hariya mu Gifaransa England yitwa ngo iki Angleterre is Britain hano nutuye rimwe na rimwe nzangagangika nawe ndebera inyubako inzu y'umujanki ufite igifurati kiyagazeho ariko do isuku ntayo ibitebe bidahanaguye ibyo baririyeho imyaka 5 ishize biracyarimo hano oya hari Londres ni London wanyatsiwe muri ibijiji makaya hari muri abantu b'ibijiji musakuza cyane Bobo mugabo nawe itakiza atangiye kumukubita tangiye gusubirana afite udufaranga yewe It's my daughter. aya mafoto si umukobwa wanjye yitwa Gillian. You're someone's dad? Ni mukobwa wawe nawe ufite warabyaye se uri papa w'umuntu runaka. Do you live here? Aba hano se ntabwo nigeze mura n'umwana wanjye. I never met her. Her mother left me when she was pregnant. Ati nyina yantaye atwite ariko nagiye mbona udufoto. You want to meet her? Ntabwo wifuza guhura n'umwana wawe se? I don't think it's best for her. Ariko ndakeka byaba byiza umwana tuzanahuye ko ntabwo n'umubyeyi wakwifuza guhura n'umwana we. Buri abajanki benshi baragiye badashaka kwitera ibishinge ku maboko akitera nko kwitako hano abantu batabona. What if he's a dick? Banza nyina yaragutaye ko yabana guri umuswa. What are you doing? Urakora ibiki? Yarasaba umugabo yavanye impantaro vana umunota. Urapanga iki? Afata hano mugo. Are you kidding me? I trusted you. Wa mugabo uranyinja naye nakwizeye. Jamukeni cyumba. It's a great plan. No mupango mwiza. I'm gonna fucking die. Koko ugiye gupfa. Thought you were helping me. Nageze guri muramfasha na uri muri tera ibyo byabwenge. That's what we came here to do. I thought you were helping me. Nico cyatuzanya no kugira ngo ubone ibindi bimogi kumbe narenze kuri muramfasha. Give me a minute. Bamwane mu mwanya mutoya. Mu munota. Kana kari yumviye ni ka Ella. Mugabo agiye kwitera igishinja kana kararira. Ati okay ntabwo yibeshye byavuga byaro kuri. It's better your daughter never meets you. Byaba byiza umwana wawe urinze upfa mudahuye. Mwana yamubwiye ijambo rimukomeretsa ati byaba byiza koko mukobwa wawe abayeho atakuzi. Umugabo bamubwiye ijambo muri hari ijambo bakubwira niyo wabura umusazi rikagukora ahantu arambika urushinge hasi. Ataho kujya mwana wazakubone warishwe na mugo byaruta akazarinda afata kubonye. Jinya abace mugo arayimena. Bure n'umusazi hari ijambo mubwira reka mukora ahantu. Now what? Ubuse niki gikuri cyako wisaza. Mugabo yasatsemo. Sasa mugabo nawe yafashe umwanzuro niyongera kwitera mugo. Hano takizira gukubita. Umva ugayitumera nk'agaca ukagarura nk'agaca ukaruka ugacisha abantu hose. Utumnyira tukakurenga ibiki. Mwana aza kuri bya mashini bya kera by'ibibundi. Yandika mwana amazina ya Se Martin Hato. Musachinze hano. Mugabo ari most popular waruzwi cyane. Mr. Terashize apfuye. Manya ko ibyo mugabo yambwiyaga byari ukuri. Niyo makuru y'amaracicikana. Rangije yandika hano Richard Addison. Wa mugabo bambwiye ko ari wishe se. Arangije aramureba aramumenya. Mugabo rero kumaso utamenya ko ari umugabo ukuze. Abona hano inyubako ziwe Addison International Foundation. After na foundation yiwe. Abantu bakora imishinga itari udushinga papa. Mugabo takizara mukomaguye. Takizira mukomarishimagura. Ngo abantu abango mugabo yakuvuga ngo ndi kumva ngo wagira ngo babacometse mu ruturigongo. Ibintu bitanahari. Mugabo takizara mukomye. Arabira. What? Ese byasaba ibingane ibiki? Kugukodesha bisaba iki? My parents are both dead. I'm going to inherit money I can pay. Ati data na mama bapfuye nje amafaranga basize nje uzayatwara.
nakwishyura ababyeyi bangiye bapfuye nige mwana wenyine bagira bavuze imitungo ya data na mama yose igiye kujya ku mutwe wanjye nagukodesha ngahe ni wari kumukodesha ngamukorera iki ngira I want you to kill him. ndashaka umunyicire Addison ndazakumwice He killed my father. yishe data kandi ngiye kuragwa imitungo ndashaka umunyicire kigabo kiraseka umwana numusazi koko Laugh at me. winseka wa mugabo we Were you afraid of him? ese nawe uramutinya bamwe na ibintu utasobanukiwe What is there to understand? ese niki nasobanukiwe He's trying to kill us both. kuko arimo aragereza kutwica njye nawe dore bikunze ukamwivugana byabasaba kurushaho When you die your life. ati iyo wiyambuye ubuzima nako iyo wambuye umuntu ubuzima nawe ubwawe bikwambura ubwawe asa nkugira kandi inama muri make ntuzice kuko iyo wishe nawe ubwawe urupfu ruragukurikirana yoga kwambura ubuzima mugeze nk'umuntu mukuru arimo arabwira akana ati ikuremo umutima wo gutekereza kuba wakwica kana kafashe imbunda urebe era shyira imbunda hasi wa mwana we shyira imbunda hasi ndakwezi shyira imbunda hasi mwana muto put it down mugabo takizera cyamukubita takizi imbere nabi sasa hakuno bwatinze ubundi bari muri London n'umubona akorera London England arya mu Angleterre ni Britain ubundi baza ndashaka England England sio Angleterre Britain ni Britagne mwana yije muri office y'umugabo aza kuri sebusiyo. Can I help you? Nagufasha? Here to see Richard Addison. Ndano kureba Richard Addison. No. Mufanya appointment oya? Tell him it's Ella Hatto. Mubwira ngo Ella Hatto. Uyu mwana se yakoraga muri company baramuzi. Itegereza iyi. Ella Hatto here in reception. Nyakuba Addison dufite hano umukobwa wa Ella Hatto. At the front gate and direct. Umugabo ari mu nama hano n'umukire. Will be distributing orders. Ella Hatto waiting for you. Umukobwa muto witwa Ella Hatto aragutegereje kuri reception. Umwana ashaka kwica menya ko uyu mwana kubageze muri iyi nyubako hari ikibazo cyatewe na probleme. Mwana arabana kuri reception. Bonye umugabo mwana bana yimbunda itunga umugabo. Security. Aba security. Mwana afite ubwana agari cy'umuntu. Kubera wa mujinya. Kiri muri asa mwana. Barakazuba aje mugabo aracomoka. Mwana mbona nyimbunda. Mwana nimbunda. Araba mwana atangira. Mwana atangira. Da filime sasa. Ikigaba gitunze imbunda ariko mwana ku makamera hose yagaragaye. Mwana kugira gutya reba filime. Yagiye kugera hasi police kare. Mwana atavahuri twakubonye ufite imbunda. Utavahuri, stay where you are. Tavahuri. You're telling me Richard Addison uri muri amwe ngo Richard Addison Industries ufite Addison Industries ngo yishe umuryango wawe bakaze kuri station not to tell me the truth. ubwo mubwiza ukuri wa mwana we Into Richard Addison's office uko winje munyi muri office ya Richard Addison loaded weapon. ufite imbunda iri loaded. So much trouble. Befuse wa mwana nawe ubwa uri ikibazo bwatinze. You better have some news, Banks. Don't worry. Unaweza kufita makuru Banks. It's a total whack job. Akazi kawe nagakoze. Wagakoze The least bit curious as to why this whack job wanted to take a shot at me. Ati ndimo ndibaza uriya mwana gutageza kuri biro yanjye ajariza kuba yandasa. Richard stop rekera. Ndimo nabikurikirana. Ariko namenye nta amafaranga yawe ari hehe. That father was a piece of work. Ati se rwose yari gitangaza. Hid it in his daughter's savings account. Uriya mugabo yibye yakwibye miliyoni 25 azibika kuri konti y'umukobwa we.
Our New York fraud unit traced it. They're sending a subpoena to the Swiss government. ariko muri New York twagejeje kuba twatracinga amafaranga nari kumba amafaranga ari kuri konte y'umwana iri mu Busuwisi. How long have we got? Dufite kingana iki? Hours. Na amasaha make. Wenda. The account's frozen. Kuko iyo konte y'umwana sanga yafunzwe. Out of there and get my money, don't you think? Mujye abyo cyumwa bardo amafaranga y'umwaka kopfu. Niyo mpamvu mbishyura. Kumba kana kuri konte yako yo mu Busuwisi gafite $25,000 z'amadolari y'amanyamerika. Ariko nakukabiza ngo se niwe yabitse amafaranga. Mr. Addison isn't going to press charges. Ati umwana ari umunyamahirwe kubera ko nyakuba Addison yavuze ngo tukubabarire ko umugabo ukababarira no kugira ngo nagafate ubu nataha cyane. Hano hari umudamu witwa Gina no mu agent wa FBI niwe mugiye kujyana nje kujyana muhira twaranavuga kuri telefone kumbere ni umukozi wande wa Addison kenjiza mu modoka ngo bakababariye byahe mudamu arangije Seatbelt? Ambara sentire mwana muto gataza no gucomoka. Mudamu no muhanga. Sasa hakuno itaki zamaze kusa nkaho zigabanuka. Pakiri ipinda rye. Hano hari amafaranga yaragiye atsimba. Ufite n'udu passport nka sang aba nimero bose. Mugabaza hano. Flight confirmed. Gura tike y'indege tayari. Udama kana akavana he ndani ya mujini akajana hahe zana ruveje usanga usoka mu muji gatoyi kumbe banigaraha abona hano hari ikintu kibipinga ureba neza hano yarari banza ari abamwinjiriye. Okay, uyu mwana wa Bobby Kiraho gutwi yawe abagabo ndakumva. You're still alive is to give Addison a message. Impamvu nari bukurasa nuko nshaka kukira ubutwa Addison. Tell him I'm done. He won't see me again. Umubwire ngo nyine twararangije ntago twararangizanyije ntago azongera kumbona. Kigabo gishaka guhangana. Kigabo nacyo ni igisore baragigira chabe Lugoni hene bose na abasore fata kabunda ataragira haro warikizemo. Dani wa mukobwa nk'uyu koko utava huri sabuje pa utabuje. Now what? Tujye kurikira sasa. Don't judge me, Lucas. Lucas ntuncira imanza You're in no position. Nta mwanya uri mu rwose wo kubavuga nta burenganzira. Nta jambo ufite muri make. Look at you. Running away. Banza wirebe uramurageza kuba wacika. Wacika umukire. Really? Urumva wacika bigakunda. Babasuka muzana basazi. I'm leaving. Umvanemo nagenda koko. To where? Uri umusazi kweli. So pathetic. Uri murajya hizi. Uri murerekeraye. Far away. Ndimo najya kure cyane. And then what? Hanyuma nucika. And nothing. Nta kindi kizakurikira nge nibera ubuzima bwanjye. No, this. Ntago naba muri ubuzima. That's the point. Iyo niyo gahunda yanjye nta n'ikindi. Ni kamushuti. I'm done. Nge ndambiwe kano kazi. Yes, you're done. Kuko urakarambiwe. There's a price in your head. Usibye ko amafaranga menshi bashyize ku rutwe rwawe. Wo kwicara yatsindira. It's just business. Ngane binanga ibintu biri personal operation mfa nawe ariko iyi ni business. It's not personal, it's business. Sorry. Hangane nakundi. Ntabwo nshaka kubikora. Kumbe yaragatanze. Fite target yunamyemo gatoya. Karasa hejuru kumbe yunamye. Kumbe hakuno umwana nawe ari umujyanye mbari. Report pretty soon. Vuba turagera ku kibuga cy'indege mwana mutoya ntugire ubwoba. A lot, but we don't. Waciye muri byinshi gusa nagiye dufite. I have to ask you some questions. Usibye ko aratoza nshaka kubaza. Yego mbaza. Now I understand you have a bank account in Switzerland, is that? Numvise ko ngufite nuza bank account mu Busuwisi. Yego. Niko yemeze cyane. Father set it up for you? Niso wayigufungurije se?
Yeah, it's for expenses when I'm away at school. ati rwose ayishyiraho udufaranga two kwifashisha mu gihe ndi ku ishuri. Do you know how much is in it? Waba uzi amafaranga usigaranye yose? $100. Ni ubudolari buke butarenze nka 200. Money in every month. Si byo ko papa nshyiraho amafaranga buri kwezi yo gukoresha. Ntabwo kazi ko ari $125. This is difficult. Era ndabizi ko bitakoroheye. Think that account may have something to do with your father's murder. Icyo nakubwira cyo nuko ndajya ko iyo konti ishobora kuba ifite aho ihuriye n'urupfu rwa so. So I have to ask these questions. Niyo mpamvu ndimo ndakubaza bino bibazo. Ni Gina Banks. Naye ni umukozi wa Richard Addison. Check your balance. Ese ugize online ngure balance amafaranga usigajeho. Cyane. The login information, your username and password. Ese waba ukoresha iyihe username ndetse na password kugira ngo urebe online amafaranga usigaje kuri konti yawe? Do you have to look that up or do you remember it? Ese nagufasha cyangwa urayibuka? Oya, password ndayibuka. Byiza. We're getting somewhere. Okay, no matangiye kumvikana. I need you to fill this out. Nyene ko wuzuza bino bibazo biri muri telefoni. Just skip down to the bottom or we simbuka ibibazo biri hejuru urangiza usubiremo username yawe na password. Your signature, okay? Binakunze wanasinya. Nana atekereza ariko se. Muze neza ra? Yeah. Mudambaza password yanjye ndebera amafaranga online. How long until the airport? Hajya dusigaje umwanya ngo dushike ku kibuga cy'indege. Minutes, it's right up ahead. Ni imbere gato ni minota mike turahageze. Okay. Why are the planes landing behind us? Komo n'indege zisa nkaho zirimo ziramanuka ziparika inyuma yacu kandi turimo turajya imbere. Mudaba amenya ko urwana rwamuvumbuye. Well, byiza rero. I guess we're going to have to do this differently. Ndabona ibintu tugiye gukora mu buryo butandukanye. Turabikora mu bundi buryo nabona ibyo kumvikana byanze. Kumbe Sanderi Boso akano kana karamuzi. Birakura wa musazi birakura. Bagatinze. Disappointed me, Lucas. Lucas wanengushe aramubwiraga. I know you're there. Ndabizi ko dukunyumva. I just wanted to tell you. We got the girl. Ndashaka nkubwira yuko umukobwa twamufashe. She's been taken care of. Ubu tugiye kumwitaho. I guess all your trouble was for nothing. Ndakeka ibibazo byose wagiye uteza ntacyo byamaze. You're on the run by now, I expect. Ndakeka nawe utangiye kwirukanka uhunga. Usibye ko baraza kubona. Really matters. Uko ndi bukimangayikishije. Worth it. Ntabwo nakwiye kubaho. Done. Nge nawe turarangizanyije. Exist. Uko n'ubu ngubu ntabwo ukiriho. You no longer exist. Menye kakana bagafashe. Reba filime sasa. Bagatinze. Urugo rw'umukirari ibirori biri kwabera. Bita abayobozi benshi yagiye atumira ingagari. And thanks to the generosity of Mr. Addison. Rwose nyakubahwa Addison twashimye rwose imyitwarire burya. Rwose bashyira babaganira nta kindi amafaranga ibintu byose mugabona akana ke barafotora. Tajyana umwana mujyana ajye kuryama. Uramuke William. Kumbe ko marembo filime yajya atangirira ari indi yazaga. Naherekejwe n'indi. Behind me. Undi nyuma ni Sanderi Boso. Mafege mureke nawe yinjire. Sande muri buti y'imodoka afitemo kakana. Binjira indani mu rugo rw'umukire. I'm so sorry, excuse me. Munyanganire. I'm very sorry to interrupt, Mr. Mbare kukangamira. Hari umuntu ugukeneye kuri telefone nyakubaho. Nyihanganira gatoya. We have a problem, Richard. Nyarusha dufite ikibazo. Turi kumwe n'agakobwa ariko turi munsi y'inyubako. Narizwe yapfuye. Uyu mukobwa yanze gutanga amakuru ya konti yiwe. Yanze kutubwira password. Gerageza buryo cyo ubikora umwana guhe password. Cyangwa kanze mbyikemure kanze mbyiteho. Yakanze ndebane n'uwo mwana. Umugabo yarazwe kana gatanze password bakakica akana kanze kuvuga. Bakiraho zezana umusazi ku rugo rw'umukire. Ndakurasa cyangwa wabwira bafungure. Fungura amarembo. Urabera ngo akwereka imuntu kibwiriza. Fungura amarembo. Ntago bantu ariko ndavuze fungura amarembo. Uvurera amarembo. Uvurera portaye. Haje Faransa zi. Portaye. Navuga wambera nabo nabanda bakuramo. Kwego muribwe. Tayare. Vuba. Ndani. Yiyemvise mu birori. Ariko si umwana wanze kuvuga.
umukire araha n'abandi bakire afite rwose Richard Addison Foundation ndetse na Addison Industries. Komeza kureba hanze, arebye hanze abona hari imodoka irimo iraza. Imodoka zije iki gicuku saa 8 z'ijoro, ibitaramo twatangiye saa 2. Hoyi ninde kuko Find Agatha. nsashakira Agatha. Ego boss, Agatha sinzi ni iki icyo shinzwe nicyo naje. No one's answering at the gate. And ku marembo ndi kuhamagara ntabwo bitaba, abasekretari sinzi icyo babaye. Ariko se bosi ya aya abasekretari batitaba kureba neza. Bosi kureba neza mu bakire abona mu mutindi, umuntu yabwiraga ngo aramwiyicira yageze kare mu birori bye. Mugabo ntajya seka kuva filime yatangira, ntajya avuga amagambo menshi. Ndapfuye nikurura ijisho, ndapfuye tu. Umugabo amushyiraho ijisho, aza mwegera, urebe filime. Bosi yongeramo agaspeed, bosi yongeramo agaspeed, bosi yongeramo agaspeed. Aza hakura vana yakabunda n'udusazo. Lucas, Besher, Why are you doing this? kuki ukora ibingibi akora mu gikapu ayivanayo. Umva, Because of this girl. uyu ni ubusazi kubera kana gakobwa kakazererezi. You'll wake up tomorrow morning, you won't remember her name. Ejo uzabyuka bityo ntibuka n'izina rya kano gakobwa, kanibuka n'isura Just like the others. abandi bantu bose wica ntabwo ujya ubibuka. Her name was Ella. Izina rye yitwaga Ella. She's alive. Aracyari muzima, ntabwo arapfa, ntabwo arapfa. Ajazi ko bakakubwo banakishe kare. Okay, I thought she was dead, but she's alive. nanjye mbere tuvugana kuri telefone yanjye umwana yapfa ariko aracyari muzima. Aravuga afite ubwoba, arapanika. Aracyari muzima pe. They have her in the basement. Ari muri basement yiwanjye niyo afungiye. Okay, bwatinze barongera baca mu bantu. Mukomeze mugwe ibyo kunywa nabiguze. Kumbe nayo imbunda iri kumuhumetso. Ari imbunda buriya ku rubavu na eragatsindwa n'Imana. N'umuzimu urabuze imbunda ku rutirigongo. Diske z'umugongo hasi zitazimeneka. Ubwo kugakubita ubu bisezeye guhagarara byose. Akana kabonye se bamuhoramishije, akana kari hejuru. Kumbe hakuno Sande Mafege riboso kangisha akana kibiriti. Buriya bana bakiri mukangisha kibiriti mu gihe abandi twakinaga n'inkwi. Kureba neza Sande, It's me. boss ni jewe mwana. Boss wamuzana nabi. Sande ivanayo. Ariko se Everybody just stay calm. mwana mutuzi imbundi iri ku rutirigongo. Umutima jana umutindara nashyize pisto. Thanks. Stay back. Sande udakorera ibyo buswa imbundi iri ku rutirigongo hano hasi hafi hejuru y'umuhumetso gatoyi. Umugabo aza yitonze, mudakorera ibyo buswa. Rangije Take off her gag. mumuvaneho icyo kintu ku munwa. Tell him. Je babwire se mubikore. Sande vanaho ku munwa, vanaho igisikoci. Ela nyumva neza, Get out of here. turaza kuva hano And I'm gonna kill them all. kandi abantu bose ndabica. Principal, Ntabwo bishoboka. we all have a common interest here. Mva hano dufite twese inyungu zimwe. Alive. Come on. Twese turashaka kuba bazima kandi tubone n'amafaranga. Funga umunwa, manuka. Stay calm. Abandi mutuze. Stay calm. Mutuze, stay calm. Nice and slow. Geza kandi gake. Now untie her. Muhambura umukobwa untie her. Nagahora meshane Sande. Akana kavayo. William yaracase ku kuboko William. Barangije yara kana ku ruhande, abakire bumva hakuna masasu. Masasu mu nyubako. Utangira. Mukire zimuzana hakuno. Richard Addison zimuzana hakuno. Yare Jinuvza Gina Banks baramuhaye. Utiperone na mugo yamushizemo yabaye muzima. Kambi ni muremure. Watoza kumwana itageti. Nona mwigiyeho neza, pimye neza. Kumbe ka Ella hokari.
zinyubako zubatse ukuntu basement bari bitare bikomeye kumbana raba abana bari imbwa z'umukire ari boso mafege rangije gakobwa kageze ahantu agafashe kumbe sanda yagafashe gakobwa hey shyira ku ruhande kakarashikawe tayare ndasaba urutugu kigabo mutima Kill your father. akiri aho mbuni ku ruhande rw'agakobwa barambarana bana nabo ewe tata we mumbavu sande tayari sasu riravuga hari uwarashe kumba umukire ashyiramo irindi mwese muri imyanda nakeneye mu buzima bwanjye nene igisebo mwese mwari abakozi beza uvuze ingingo ariko rero nazase kirayizamura tayare mu rubavu era yaragihaye mwana mwongera mirindi tayari mwana yahaye ikigabo mugenzi maniga nawe bashakana gasohora mu nyubako gutyo bakarasha ahantu habi kazana kuri burankari webuka nawe ari wanted bari batanze ibitangaza kunuza amakuru yuko ngo yashimuse kano kana ela gumana nanjye wisinzira wifunga amaso komeza ufungura amaso. Why did you save me? Ese kuki wantabaye kandi uri umwicanyi bari baragutumye kunyica? Maybe you are a good person. Ati wenda uri umuntu mwiza. Excuse me. Yihangana gatoya. Gunshot wound, right shoulder. Katrewa warashe yabamarashe mu rutugu rw'iburyo. Darano za bandage. It's all right. Ugambira umugabo ubonye umuntu amubwira amagambo meza. Atse ko ajyaga wica ngo uhembwe bakaba barakwishyuye ngo unyice. Ese kuki utanyishe? Ati wasanga indani muri wowe uri umuntu mwiza. Ari amaramuko cyangwa se gushaka amaramuko byatuma akora ku kazi. Rebye akana bagatwara. Menshi zaragiye ziricuma. Ibya filime murabizi mwabonye ibihugu nabatembereje. Twatangiriye muri Amerika barica nabo turakomeza. Mu Busuwisi bararasa na ngayo nguko. N'abantu bose barashwe banakiza uburyo. Ya filime se mbizi mwebwe. Ubundi filime nimba ni nk'inkuru mbarirano. Mubona kubwira ukuntu yagiye muri Amerika kagaruka akaba mu masegonda 5 mwicaranye. Ya filime rero ni ibyo. Harano umugabo yaje areba inyubako hakurya kumbe hano hari abashyinguye ya famiye yaba hato. Kana kaje abashyinguye ababyeyi buri abanyamerika ntago babashyingura ngo bya bindi ngo bakora ibiki. Ella, we're gonna be out there. Ni bicho fitaho ngaho. Sorry, I'm living with my aunt. Nega masige mbana na auntie wanje. Sarakaye. Aho ni byiza noneho. Yeah, she's nice. Ati auntie ni umuntu mwiza. Don't really know her that well. Ati mubona wakamumenye cyane. Bana n'umukazi ni wanje. No, like I'm normal. Bagose bari kumfata umuntu usanzwe ni byiza noneho. I just wanted to check in and see that you're doing
okay? Nashaka abanyozi kuguhamagara numve niba umeze neza. Lucas. Did you ever go see your daughter? Ese ugeze ujya kureba umukobwa wawe? Kumana aparitse hari inyubako arimo areba hakurya. Unati naramuhamagaye. I'm gonna see her soon. Ariko vuba ngaha nzajya guhura nawe. Ndati ni byiza. Bye, Ella. Urabeho Ella. Bye, Lucas. Urabeho Lucas. Genza umugabo yarahindutse. Buriya ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Nta magambo ari muri Bibiliya. Buriya ntuzabwira umuntu nabi. Cyane cyane nk'abantu babona babiye basukwe n'ibyo bwenge. Hari igihe wamubwira ijambo rikamuhindura. Kimwe nuko ari ijambo wakoresha ahubwo rikamwica kurushaho. Akana karamubwiye ati uri muri tera mugo ariko kugira nanjye uri data nkubone umeze gutyo. Byaruta nkapfa nakubonye. Iryo jambo rimwe umwana yamubwiye. Ryaramuhinde n'umugabo kunasa urabona ko yabaye umuntu muzima. Mugabo afashe urugendo ajya mbari. Ajya ahantu ku rugo rumwe. Yaraje aza kureba umwana we. Yaje yarahindutse. Ngo mudamu yamutaye agitwite. Genzi yaje kureba umuryango we. Buriya ndababwira kenshi muri filime ati nimukare filime ngo barwanye hajya avamo n'inyigisho. Nyabona ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Buriya nanjye Sankara iyo umuntu amamaga akambwira ati Sankara nkunda ibikorwa byawe, iryo jambo rigendera icyumweru cyose nkabona ko n'ibyo nkora hari ababikunda. Muri uzabwira umuntu neza gihari nuko Ibaze cyagiye kubatuza ku musozi hafi y'igishanga. Biba byancanze. Ngo twaje ngo view nziza. Arasha uridutse se sha. Waheza ni mwijuru. Ndakeka filime ro kagenze bayitaga The Hunter's Prayer yari the premiere for real, the one and only. Abaje mwakoze kuzamura beho ndabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu mwenye sauti the premiere for real. Hasta la vista. Bitandatu ukwezi bibiri icyumweru. Uryo shoko filime za Sankara, Junior GT na Diana Kabaka bebe. Aya ndabakunda.